Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini o-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ku-UniSend-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezindaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke lona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphutheli izindaba njengamanje ukuthi ungeke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba ngilethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zingena-ke iy'ndaba-ke esihluke esikhulu-ke laphana ey'ngenayo-ke zithi uthi akasoze abaxolela owesifazane ababulale ingane yakhe eyayino-11 month bayidubula ngo-5 bullets yashona, bamsendela ama-SMS bexolisa. Uthi akasoze axole owesifazane owahlaselwa izigebengu zadubula ingane yakhe eyayino-11 month ngo-5 bullets yashona, zathi maziqeda zijike kuyena zamdubula ngo-8 bullets bamshiya bethi ufile ngenhlanhla wangashona ngesikhathi zimdubula. Kuthiwa zazithi ziyamlaya nobaba wengane waboshwa kulesi sigameko usabhadle ejele kanye nezigebengu. Uthi usisi ziyamhlupha lezi zigebengu zimsendela ama-SMS zixolisa ngesenzo sazo, bathi bayazisola. Lesi sigameko senzeke e-Atteridgeville eGoli. Zangena-ke le gebengu-ke zadubula ingane-ke zabulala ingane enganeminyaka eni-11 month-ke laphana-ke ziqede zathi-ke ziyamlaya-ke laphana kusho zona-ke iy'gebengu sey'boshiwe-ke manje-ke ziyamhlupha-ke laphana-ke ziyaxolisa zimsendela ama-SMS. Mina ngicela lapha ngizongena ama-comment section yofosha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu osewenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ku-UniSend-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.